sosore jalan-jalan babarancang najan iu nganggo kaca mata riben sejabuni Pak Ajib Kancil Putih gular-gilar kanu herang patahir kalian kupu semulungku padahal ka istri lenjang riben pindah kenutarang saja mancrong Pak Ajib Kancil Putih padahal ka istri lancar sanes ka ibu sanes ka bapak sanes ka itu ka iya tapi gilar ka Pak Ajib Kancil Putih ke bioskop papandang karangan tai karacis ngocak imot eta bari molir 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 kumis kebenaran apa Ajib Kancil Putih patahir kalian kupu kata wisosna palsu tilas gebis tikus ruk di pasar baru jenok mantala sekapara kanutup nopo kilas kebis manok mantala sekapura anu bager anu sayang sanes ka ibu mama hajak nok na bager mama hajak nok deui kepungkur mah Ajib Kancil Putih anu mana patahir ya kajampa deui padecep ama bengkong
Jamil si buang orang balik bila jadi di pipir Mama Ogi ujang Ogi nu kasep batu kone anu bager Mama Haja nami pedagang yang ngomsikan teluk jambe aturan deui Mama di RE yang apa Wisnu anu bager Aki Juringkang apa Husena Pratama kamana Mahadi Bosoto anu bager Mama Mimi sakieu panas poena waketek juragan jengkol Mama Darasin kadu warung komplit Pacipan Cileput